So, kan pun kan ma chỉ để chọn xem đó nhỉ. Đầu các phòng zero là Adventure launch 2025 model. From sim to the zombie cái ta hay chụp na lấy tama launch zero lên. Chuan going ka program tour hi. Với na chân vô này tour ra kan mingente in mail dom tak tak kan mua in sunga kan em ma. Chuan adot lea Doctor Chana chap chuang ani hi Adventure tui em ấy chỉ để te po zo to kha ni ani hi chuan Chana kha la han sa mun sang hi ani hi kan national rider nei ani a loman te po lo la zak zak to ni 2 1 left kan nice kai hành môi tu ngái vẻ khai bike sẵn nó tủ giống ha sẵn hai này sports bike này tin hô có hạn hay khán tùy quy cả cái này môi mà ít thì lâu in hay chú anh ấy nó tủ đi tắc in ăn còn tuông tôi này quiz bạc hạt anh sấy lo sang quiz thì mấy lúc còn nhớ tại hiện nay mùa nào mà đây điểm họ anh quiz anh thiếu còn của tuông đây chú cả thui được cái ride đó na aru anh ấy chơi việc đâu tập vào anh ấy model khác hay mi variant khác mi sử anh em India thì Adventure hello mà sẽ mid range sang khan do Adventure R khan launch sialo hi Adventure S kan ti X version alloy wheel mang karon boka hi India ma chon soitan khan Adventure an ti deuh topa ma ro chu Adventure S ti kang ekulam Europe laman lam dan deuh chu ni chuan R kha soi za ge deuh hlek R kha R ho hi chu an extreme off road ho bilan siam deuh hlek kha nia chu India ma pokan dim azirin kan launch long ten lo dia research an lo ti ve chu ma chuan R version hi chu a extreme deuh hlek a to po to deuh do ranga chu enge chin chu hriat chia lo R kha chu hemi a suspension kha a lam poka sei deuh nei ka hria dik R khan 230mm suspension manga chu le tong bike le chu ni chelo nangin han jump pui po le zo tu khan hei po hi angam thawa hian 200 le 205 205mm mamang ka ria chu khu la ya kan mu khu 170 le 177 amanga a bottom zing me khu mi che hu kan nei lo nine khu mi spec che hu kan nei ya ama ro chu ka so bottom zing ve khop ma ya voice som ni chuang chu bottom mau zau zau hei po ya bottom thei lo chu kan te lo ma se hei chu tlem chu na je de wang asang to chu so mi so ka kola wangin so ka tau ngun deuh hleka chu ka lo soi sel na che ne chuan a ke hi a tubeless em kha mi kha tubeless ania kha poi mo cross spoke chu ni chelo nangin arin tlang dia wan ti chu ne enge khami ABS mode apa ka kha chu ka hriat ngam lo amo ta hi chu hei heta 790 adventure te 890 adventure kan han ti anga hemi chen wheel spin control ang han tiang ka chom lo ma se amo ta khami kong pui han tlan pui na tu le off road a po han thuai na tu te attraction han off a attraction kan ona ABS kan on chuan anung hi a spin lei thei lo wa chu chuan kong chia tan han a stall jing na se me ni chu mi chu a ride mode kan han kat khan kong chia stall tu ra kha ama han a phi pop pop da chu amo nge toi thiang bera kan soi thei ni se nia sorry hello sap trong sắp trong ăn ổ thế lâu truy na anh chân chúng mình dâu trong hiện nay sợi việt lấy thế lâu truy na và mình lâu sẽ thiểm đồn nha thì chuan hemi engine này hi aron thar lắcตัวLC4 engine nanti ho kan inga sia chuan ama sa chuak sa ho khat le min RPM kha du tui deuh thaka chu khang zong kan problem kha ron solve tu kan hei engine thar lak aron da to ti kha ron soi tel ve du ni kong puya chung kala khalo van ka soi thelo kong puya ro chuan amai chu na flick chu chezo do ni na langa 21 pe ki chu chan chu 19 le 21 chu variant sai nan lo wangin ma se overall ta stability chu an thazo kang in chi khan le tlemin mm chu a wheel base chu ron sei ton a suspension hi a hung le ma hi adjust thei aron ni hal bok ta ma hianin ama hian rebound le compression rebound le compression ni hunga hian preload rebound thom lo mi kha aron kha aron adjust thei bok ta Tamo. Em hô.
อันหลักวัวล็อกไอ้250ค่ะเนี่ยเฮ้ย390 Adventure S ท่าเนี่ย Adventure top in India มาจนนั้น launch อ่ะส่วนมาที่ LC4 engine นะรอนมังอ่ะมาที่370cc 44 bhp นี่จริงค่ะ399cc อ่ะส่วนอันละตาส่วนอ่ะ bhp ที่9000 rpm 44 นี่จริงค่ะ8500 46 อ่ะรอน up to อ่ะส่วนอ่ะ torque ที่37 นี่จริงค่ะ39 นะเนี่ยอากาศประกาศon track บอกว่า7,000นะ37 newton nm อันนี้จูนี่จริงครับ65,000 6500อ่ะสังรูจังอ่ะ39อารมณ์กายตานี่จวนจูนี่ตาป่วยมวยแม่มจูอันนุ่งสโปรเกตที่ให้เราจวงชินจูเจล่ากันเราเจลทว่าอันนุ่งสโปรเกตที่4080ตรอนมังตัวอ่ะพิกับจูเสียไปของชวนเจงกัดเนี่ยนะรอนตัวอาซีดให้แต่ที่835 mm ดีครับ855 mm กับ830 mm อารมณ์มาชวนครอสกัดที่เราท่านเราละป่าเจล่ากันละเจล่าหมดที่นั่นนี่ไม่ยันนี่เอาวิจูชวนเฮ้ยสเต็กโปรเจกต์ตัวเราพังอ่ะบอสคงให้ทันออนชินเตะอะไรโอ้โหชวน VRL นี่ตาเฮ้EK ตัวนี้ละมาชวน floating disc มังอิน821 70นะพังตานี่ชวน90 by 90 drum plug อารมณ์มังอ่ะ XR เขาตาชวนbus plate ทีร์ลมมังตะปกะลมมันคุบไปมามีค่ะเฮ้ยที่ตาเฮียนออกมาเอาวอร์ซอนลุยค่ะเฮ้ยเนี่ยไอ้สันเลยเจ้าเต่าแกอลซัมไม่เฮ้ยโมเนี่ยเฮ้ยเต่าแกอลซัมลุตุตัวจวนเจ้าเฮ้ยโมเดลลุยค่ะนี่1917เฮ้ยโมเดลคาร์เนจูจวนอลังสารจัวละจวน across guard ฮีอันตัวยังมีชีนะค่ะเฮ้ยไอ้ reference อันจวนไอ้นั่นโดนด่าตะพกะอันเจ้าจวน ground clearance ฮี200 mm นี่ชิงค่ะ237 mm อารมณ์นี่ตะบกะจวน underbelly exhaust มังบกะให้ฮิสอยเสร็จก็ต้องตามไม่รอจูให้ฮิจูสอยเสร็จ poly จูน้ำแรงโดนะจวนสินะฮิจูเราเพื่อเทียนเจดูละจวนนี่กันสวยเลยอ่ะพอกันสวยตัวพอว่ากันสวยตัวจวนดีไซน์ถึงที่มาฮิตั้งลำตาเสียแต่สุดอ่ะอันนู้นสวยตาของขันอันที่สี่อันนู้นฮี230 mm มันจะกิน240 mm มาอันนู้นอัพเฟตอ่ะจวนอ่ะไม่รอจุด320 mm มันจะทั่วอ่ะมาฮีวัวโซโลกันในปูทีน่ะอย่างเงี้ยมันนี่ละอันนั้นก็แค่เทียมเสียแล้วอ่ะเฮ้ยแต่คัวกันคัวละเบรกโซโลกันในทีน่ะจวนอ่ะเตลโปรีดีไซน์กันใน LED ฮีอ่ะไม่เนี่ยเองอ่ะ LED ฮีดีไซน์ทรานนั่นนี่รัวลินอ่ะไม่เนี่ยเองอ่ะจวนเฮ้ยไลน์ดูไลน์เล็บครบไปอ่ะเฮ้ยจู่ก็สวยเซลเวทีนะโอ้มาเซ่ทุ่งกินอ่ะเบงเวทุ่งตานี่ชวนน้ำมันวิดีโอเสียงเมกบอกอ่ะเดี๋ยวกันเสียงเฮ้ยวีค่ะเราเทลวินง่ายเป็นนี่ชวนกันจวงชินล็อกอ่ะกันจวงล็อกหมดเฮ้ย800 mm อาซิดให้มีฮิจู800 mm เท่านี้กันละเชียจวนheadlamp ที่อันนั้นดีไซน์ทาร์บกะเฮตที่hazard light อันนี้ cruise control เฮตที่อมบุกตาจวนเฮไลฟ์เลยจวนโหมดที่จูอามาเดซ่าหัวตาจวนในหนังเดือดก็เฮจูกันสวยฟักระวังอะไรโหมด off road ติดเต้เฮตาอัลลันดานะก็จูสิช่างให้ shift light quick select custom switch ติดเต้ก็เก็นเดท units ที่เวลค่าเองคิมค่าตาเวกตาเฮจูกันสวยเป็นลูกตุกระวังอามามีอย่างโหดทุกขานี่จวนไรด์บายเวอร์เนี่ยเฮียลันดันจวนเนี่ยมารอจุกสวยเซลจูเฮียสังลุตุฟ้าเฮียอะไรการฮิเก็บอุ่มทัดมาเฮียมีเก็บฮีอารมณ์เสียมเงี้ยทิลดานะตัวนั้นที่สังเงี้ยโอ้ก็เดี๋ยวจวนอันไรที่ละ GoPro ฮิติเวลียนอมโดนตา GoPro ขันไลฟ์เวลเอง GoPro กันด่าจวนเฮียกงบล็อกทวีตอนครบมามารอจูอัจฉริยะตัวร่างไงล่ะอันที่กี้ฮีดีไซน์ไงจูนี่เชี่ยเราเดี๋ยวมารอดีไซน์ทารันนี่รัวลินอามาทวีเต็งกี้เลยเนี่ย 14.5 E20 รุ่นนี้ถ้า OBD2 นี่ก็ส่วนเฮมีเฮปอยดังละมาเสร็จทางการเฮไลโปรเจคเตอร์
style po yang lama peak po dang lam boka chu atlang pui phu chu ani de uri e lo ma pi sin lo beng lo lok chen kan chuang chin ang e Pi nó tuổi không mà này, mình có tôn con. Sao ấp cái phần thì có cái ra thật thật. cái ta khan asang zo ka uai thi chu ngai de uri nga the 182 car point dan ti khan ya ma se asang zo chun he lai dang lam chu quick shifter bi directional ni rualin hi a design an ti dang lam boka hei thon thein an tia hi thon tla top thei helai hi lak thak thein ron ti bok ta chuan a bus plate chin tu ta khan hei aluminium ania crash guard he ni bok chuan a paint hi ama hi rong hnoi chop leina var to pani chuan hei s sprocket chu kan hmuang khan hei hi nia a ke po hi anung hi 130/70 polo tram block thawa hanga chu ani phung tlang pui re chu ni chuan a wheelbase hi a wheel thui zong hi sang khazali som thum hi reference sura lo thakop bai kami khania sang khazali som saria aron kal ta thunga chuan suspension travel hi malam hi 200 mm ania nungi 205 mm ania pula mi hu kan soile thinang pu 170 le 177 mm ani ta hi a bottom nge a bottom har deuh khet dona chuan soitang khan hela hian click som hi in compression and rebound tan hela mi compression ania lam hi rebound setup na 20 clicks pia a khom beran lo da khim chu kan hi kan ang lo chen enduro tan ai video ngalo la sa a compression and rebound hi a khom beran lo da hey asuna sa lo hi an name beradia an name beri chu enduro hisab ania kung kuya da chuan a then kung wong le Aw ka lang tayo. asu tui je hi mo name sak mai he chu kung chemang ke mo off road to ni che lo lan le the lo na mu hisab ka ta hriat khom mai ta chuan an hung po hi a preload le rebound pa koi thei tho ani hei hi walk around pa in an soi ni chu a seat height ka 855 atangin 830 mm ta tunga chu bang chuan accessible view do na ni an malin a om hiu teu khop mai hei hi soita ang khan alloy wheel version kha ai atlom khet in a rong kal do na chu alloy wheel version kha alloy wheel ka chhe ne nang trap do na hei hi 250 nia chu a sia view do ne hi bike chotak ania amana ro hi chu nuai li a per set do na on road in a u set anga hei hi nuai thum per thum do nu hey ta hi en ho an ho tlang pui to a san pu ke ho kan lo ma ni chuan hei hi 250 ania 250 chu interest zo hi mong rualin keima honest ta chuan hemi 250 le ai chuan 390 x version kha ha kila singli veli nai thawanga a feature sai thawe mem to maya no ro chu 250 hi quick shifter there on keng te ve ama ro chu hem theta enge cruise control ka chu nei lowa TFT ron keng boka chuan hei hi alumi hei hi steel amang chin khania alamang tho mai the hei chu kala confirm ngam che lo helai dashboard veli chu ai nang deuh veka hi to 300 390 ne khan chuan tanki po 14.5 pe ne nang chia la deuh char te ang chuan 250 hi ka soi sel thin na hi chu helai hi ke du mai hei po hi clemina design chu 390 khan aron tidang lama se a 390 ne na a thir kha chu nang che lovin ka sia hei hi 250 hi chu heta ya color dang om boka hei hi anal ma zo king ka sia maro chu alang tong jak zo mai the a BHP hin up theta 250 hi ma se RPM an up vele thunga ato kan up theta RPM an down thunga hei hi a top speed a traffic anga a low end a cheset don nge ka khet thiam lowa hei ni a seat height hi 825 ani thung hei a hian 5 mm in a dia mani 830 rồi. hei 830 ni hei 125 ani hei ka lavak lo me anga ka tip to var the ni lo la pa boka soi pa boka kha ngai hei hi a cockpit lan dan ani soi ta ang khan vlogger hisab ani chuan live lian GoPro kan danga a block name view maya hei ro hi chu hemi design ei chu ke du tu sam chuan he live la mi hian
redesign na trying ka siya san chu kong a block vek don vlogger tan chuan o hei amon na teng vlogger tan dit ka piang thul tu ta hei hi asang kheta live vel a hian ron tla thate in hei hi live vel theng hian ni se chuan adikin kan ringa ma se bike na tak chu ni hei hi design nang hi chu 390 nei nei ang tlang puya e mai ro chu 250 ni ka chong compromise ka ken tel lo thei lo wa chu 390 nen chuan adang lam na tamlu tu lo soi tang khan 1900 by 90 19 inch le 130 by 80 17 inch spoke hui la mang alloy hui la mang thung ta hi chuan soi tang khan ground clearance hi 200 37 ni lein 228 ani ve thung ta diam theta ta ma se bus plate pa ngai ron thunga pa ka chuan 390 nen khan adang lam na tamlu tu lo ani underbelly exhaust te ne hei chu in hial na tamanga ma se underbelly exhaust hi acid hetiang hi stall dur chuan 800 mm helai vel thleng tuina chi manga ya tam tol tu ani la thadu wak lawa boina kan host ania hei a sweet spot ko mai ngoro ms hian exhaust no than tilok please in start ro se ari khe chiang cha kan min lc4 engine ania sia po sia dio soi ta hi hei 2117 amanga KTM ral te ni ladak ms a oh hei hi 250 adventure white color zo khania hei hi soi ta khan hei an ron ta split ta thunga atel hi aniam hretina langta masa KTM design thadeu mai na chu avo ber ngai lo ta ni chuan hei hi asir zonga landan ania kunen ko dai nang deu renga hela ya orange chen kian he ase avar zo hi kanan la ve tim chima hei hi alang nal khup maya ma se alang bal chak deu hlek mai thei hei chu alandan nei nang vek soita khan quick shifter ti hovel pon nei ve veka chuan hela ya hian ngoi rengan ron launch hei tu manan soilok lo wa 390 traction control ho chi kha thar ber le chong kha an ron launch ta ni hei a cockpit a kha chu dang le ta dei mai hei hian hei lan dan ania hei lan dan ani ta hei deuh 390 black zo kha ni nal hei chu soi ta in WP Apex ve karon manga explore ho chu tolu tu garon mang phachi alo kam host in review nei ve le ani ko yang kin chang zo na ron sei to ra ngai la kala tu ko em sa oh hei 390 hi on road in nuai li lo sing khat sang kwa zanga tur ania X version zo kha hei chu ni lo hei 250 hi nuai thum si sanga zanga nianga 390X alloy wheel version zo kha nuai thum si nga sang ru zanga songa ani don ani chu a price ko reasonable don khop mai